Akhir mana halo? Ini tuh risum pada youth satu. Non perang jalan BBC dong kalian nanti makai dalam nama kata boleh tuh kasih tanda cium mungkin asal. Isi akan jalan ini thema lo APHLC youth tuh. Isi akan jalan halo. APHLC bangnya perang je. Longpen keraki ia tuh. Rong kita hoki kan kong longkong thai tuh. Aju kecil tipe palcing tipe waktu waktu nom nama lo coba lang itu. Doma, awet. Lah APHLC dong kalian pernah kasih jalan halo. Bima ini tuh mana kerja pun itu malida tuh. Ini tuh antik job saja. Nah itu APHLC Central Committee tuh anisipat hoki tuh kong ngomong tengok lagi. Lasi ini tuh kacau di dunia so. Lasi non ini tuh dak kewan teman. Youth satu, especially for the youths. Ini tuh sih kacau lah change sama itu bahan anjing. APHLC dong kewan mela tuh man sekali. BJP dong ketua tuh man sekali. Harap tuh man sekali ini tuh sih KM kacing tha. Ketua ketha, kecun kaninjek kadok kalian kami itu. Decline anjing. And we speak about the law. Ini tuh ke cekanci mau ini sampai tuh ke kitab pontang. Ini tuh ke. Lasi meeting along this sampai. Ini tuh. Langsung kitab 6 schedule kita, Indian Constitution kita. Ini tuh pontang. Tikang lah lo. Penang party itu, especially BJP long itu Constitution aku tak kamata mata kacini dan kaparlin tuh kok. Lah kaparlin tuh kok pos ini tuh kitab pontang. Di lapan kapal coba. APHLC tuh musibu. Last year, what we to counter to the meeting of the if anyone want to question us directly. If you want to know about the Constitution of India, if you want to know about the 62 to the Constitution of India, you confirm and you ask directly to us in the meeting. Hala, kuna ni social media lang talk करता हूँ, kuna ni wrong nama masih, kuna ni horizontal meeting lang, APHLC तुम कहीं के चौक से, लासों के कहीं चौक से लगे का पचो पाई बुकिया लगा ले, दोनों लासों meeting lang kita नहीं. Lapan kaya ini tuh ansar ke daksel lalu, ini tuh autor ke daksel lalu, constitution daksel lalu. Lalu, lasi, ini program lo, theme. What is the theme of today's program? Langsung conference of theme ada knowledge is power. Kacini lo jakong lo. Knowledge tuh sampai kalau nanti tuh cini nek kalau nanti itu jakong apa dia sih? Non ke, ini tuh 1960, 1920, 18th century asal kali non ke. Road mai kasih tak jakong teling, Nepal lah tak kira lagi ho. Nek cepat sedang kau apa lakali. Laki kilu tu akan mengerti. And we don't respect this kind of people in this modern areas. In this modern areas, we don't respect this kind of people. We respect the people who knows the law. Aron kacini masih itu aman picu di nanti. Kali berhak, kalau nanti aron kacini masih aman picu nanti. Lapen dia aron nanti beri jadi. Law and order itu, police itu, komand masih kapir apa law masih beri jadi, aron masih beri jadi. Non minister itu pun aron akan datang ni, because constitution is the supreme law of the land. Constitution attack land minister itu kedo kali, minister itu attack si constitution tu. Apa si constitution akan datang ni? Lasi 2016 aneka, it is 24 plus organization non ke APHLC tu mo, ini tu Guwahati High Court tu. Paragraph 2 sub paragraph 7 ada. Dat angtan dan kewangan kecil Tuhan Amir Khan dan lagi watari sakit Islam lagi politum kehankan itu han kuat itu han pikos dengan pakai dulu. Laka aron han kecil kita benar polu. Kasih coba cek tengah tu si kecil Tuhan belum nak ini tu si pop pratik kan. Sedang non kalau itu constitutional tengah, Guwahati High Court non case bilo high dulu. Non keklan beraja non turun orang tu si kan jadi. Council kami tim yang non bukan cek orang tu. Langsung si kan jadi langsung si ada. Akhirnya langsung si cek kondo kan deh. APHLC tu nak cakap untuk pasal ni tu media dia cakap kan. Lasi, knowledge is power. Gian ada kacini aja kau ngerti. Lasi awareness, the meaning of knowledge. Knowledge for me, what is the meaning of knowledge? It includes fact, information, and skill acquired through experience. Awareness not fraternity gained by experience of facts or situation. When we talk about knowledge, we need to know the roots of knowledge. Knowledge itu hanya si gian, kacini prinsip cekani buatan teh, kona prinsip asal kacini aja kau kemana? Kona prinsip, what is the root of knowledge? We need to know this. The root of knowledge is wisdom. Wisdom. That's why knowledge and wisdom cannot be separated. Knowledge and wisdom is linked. It is like a spirit and the body. Muni itu tuh bang, lakukan jom sama taksi, knowledge dan wisdom itu lagi cerap kan boleh. Lagi jika boleh lagi. Lasi, iltum, langsung gian lah, langsung kacini aja kau kami dia pasti.
Kalau dia nak pernah posting, ini tu teknologi, ini tu malita fisik level tu. Ini tu langkah lo boleh fisik level lagi. Langkah senang dah. 6 schedule to the Constitution of India. Kamu nilkan beri. 6 schedule to the Constitution of India is a many constitution to govern the tribal areas. Laban so 6 schedule to the Constitution of India kalau ini tumpahkan di 1951 dan Kanten ini tumpahkan di lagi tribal area cari calo boy boha. This law is given to us to govern the tribal areas. What is the tribal area? Tribal area now, if you look at paragraph 20, it is written that Karbi Anglong and Dima Hasao is a tribal area, including Khasi Hills, Jante Hills, Garo Hills, some areas of Mizoram. How is the tribal area long? How is the tribal area long? Kachali ji fancy to Maharaso 60 to the Constitution of India and below. But it is our leader. It is our leader, our former leader, that they rejected this kind of constitution, this kind of law. Lastly, ini tum leader tum, itu cipunan kau berarti. Apa yang itu hanya kerja pun tum. Laban so ron kacini ni, constitution kacini ni, 6 schedule kacini ni per, council kacari, non sonata, politics kapatu ke se business asalman dah donde. Niltum university cari bomoknya niltum han itu mah professor South India seorang yang hamil a businessman cannot become a politician. If a businessman become a politician, he will sell everything. Alam ya ho kini business ke klema mune ke business an institusi. Business ke klema mune yosi politics patu ban yosi kon rechuang ho ini tan bukan lagi jujur apa lagi. Non kali pun itu macam komen sakuri naik lang lana pos puji. They sell away everything to the outsiders. Mahal itu. Lastly, leaders program itu ciri naik. We need to know who are the true leaders and what is the meaning of leaders. If we talk about the leader are those who shows the way, who knows the way, and leader are those who leads the way. Itu mana ke klang ponaban, nak ke jap ponaban, laben ke itu makan nak ke than ponaban si leader puji. Ini cuma long leg helang, ini cuma cakap kacau jauh, ini cuma lidah kali. Lasirat itu pantai kanji. Cini ngai, langdor kanji. Election hot, baru sisi langdor, langdor klardakpen. Konane election hot pada long iran som chopper. Development akan nak tempo pun apa coba long ini som bergerak ke lidah kali lagi. Arona time pada declare bila hebat itu leader. He is a good leader. For example, paragraph 3A long ada ke top do, ada ke transfer of land bukan top do ada. Paragraph 3A long. 5 minutes long. Paragraph 3A long itu kalau transfer of land. Ada ke top lalu? Pohila boleh dimuji. This clause has empowered a district or regional council to make laws with the respect of allotment of occupation or use for the setting apart of land. Jadi, ada ke top lalu, ada isi ulang ho. And important matters relating to the legislative power of the district council had come up for consideration before a constitution bench of the Supreme Court in Sitaimon, Section 3 of the United Khasi Jante Hills District Transfer Land Act 1953 prohibited sale, mortgage, lease, barter, give or transfer in any other way of land to tribal, of land by a tribal to non-tribal, or by a non-tribal to another non-tribal. Pada paragraph 3(1)A akan bulutante non-tribal satu long lane and long lake tribal area. It is written clearly here in paragraph 3(1)A because in paragraph 26 Universal Constitution of India, it clearly mentioned that Karbi Anglong is a tribal area. So how can the outsiders, they can buy land here? Konada wrong pensi in which law? Konada wrong pensi la tulang dak pemilihan Anglong mo. Laki arong ale. Lasi la dak top do la pengen paragraph 27 la mo ni thamo dak vote ke job tabe Inglong so tumsi job long choti. Inglong so program who are the tribals? The tribals are the indigenous people, the tribes people, the hills tribe people who are residing in Karbi Anglong. Who are those people? Pulutan Karbi, Divasa, Garo, Rengma, Kuki, Khasi, Jentia, Latumsi Daki vote job long. And those people can only become an elected person. They can stand for the election. They have the right to give votes.
Seta non ke paragraph 20 dan parlin tha. Kopi lo parlin ke angta nan ke bang masih non ke tiket tapi furong. Kupulia konstituensi lo sason West Kami lo. Bihar nan ke bang ambang kupawan kumarai hansi edisi paman. Diupani lo sason itu teknolog ke. Pokoknya na konstituensi sason teknolog ke. Tala ta tribal area lo situ. Lalu. Lakan paragraph 10 along that teknolog this power of district council to make regulations for control of money, lending and trading by non-tribals. Paragraph 10 yang importante dake non-tribals satu lada behab bepar openly na teknolog. Nang unjuk yola dung hat teknolog di hala kopia market bola Bogijan market teknolog kana itu. If you look at the Bogijan market, how many tribal peoples are there? Bangkok itu si business claim hoda Bogijan lah hiji lo kan kunau. Setelah dak paragraph 10 na importante latung ada aning hang link ada han itu jorong le. Dukan ang le. Except council na latung alu abe bolate. Setelah aning hang link satu claim le. Lasi aron alam itu kacini kenan so. Aron alam bang itu kacetan cimun kenan so. Lalu lasi kacetan alam dolan. Mereka jutsi. The last nilai kami tunggu lalu itu APHLC itu kajaknya. We stand to lead the movement of autonomous state. We stand for the people of Kardingong Dimaso. Lastly, what is the movement of autonomous state Polodangre? Ini tuh hempek yang jadi ngomongin proksikat dulu. Sita ini tuh nona na cunce. Indian Constitution Article 244 yang nonton tuh. Indian Constitution that Article 244 ini nonton apa lo? Indian Constitution Article 244A, formation of an autonomous state comprising certain tribal areas in Assam and creation of local legislature or council of minister or board therefore to that go. Lasi, hempret han nikan troksikat dulu sita people is itu nong level. What is the reason? Kekeke pot itu cini lo, ini tu malira tu nanya apa kekeke pot kuda itu berang cepat mau seda. Isialam mana itu cini nai, isialam mana itu ningci itu. That Article 244 along isialam kejok pon cop tu, isia cekong itu hanya kejok pon cop tu, kupia cekong mana itu cini mah. Jadi dah pohir tu, nih apa orang lo? Notwithstanding anything in the Constitution, Parliament may by law form within the state of Assam an autonomous state comprising whether wholly or in part all or any of the tribal areas specified in Part 1 of the table appended to paragraph 20 of the 6th schedule and create therefore that Article 244 yang terkala Article 244 Karbiang Lopen di Mahasa Opan Hemprek PG Pusitame 6th schedule to the Constitution of India paragraph 20 ating mensi Hemprek Kinangji paragraph 20 lo mupisi kita lo paragraph 20 lo ngetoke Karbiang Long and di Mahasa is a tribal area jadi tribal area pulutan de laki ingong sohawar puluh lasi Hemprek na pisitame dake tribal state si manjina dake general state manuni general state pulutan de Assam asam dake general state lo lagi Siksiru abe lo dake angka dan kira lagi cek untuk dolong lo leta dan lo sakuri kan lo buat dan jomong lo seta Karbiang Long asam kira lagi siksiru area posi siksiru lo tenda si Hemprek nanti lapan so siksiru do ko aja ni satu teman Assam do meratum India do meratum teman Hemprek nang bidung dedek Hemprek nang bideta inglo masuk si cingkur munaji inglo masuk si bojo long choji inglo masuk si minister long chopo inglo masuk si sakuri long chopo laso joinnya pada masih ini tumpah Hemprek nang cingkur dedek seta siksiru la paragraph 20 nang hello autonomous nang bidano program pe siksiru pacar repeat nang kayak itu ham autonomous nang bidaji people program pe siksiru nang saya lo program pe lagi general state lo dimaksud laksana tu ular tu nang tu jomai lo nah itu general state senai mah tribal state senai tribal state senai program pe agak freak lo itu manghudu nang lo APHLC nang itu nang cerang nang itu lo diklaim ke dalam kata APHLC depan dan Japan APHLC depan Hai Japan itu kampian lapen no depan Japan jelas MP election ho itu masa jaya depan apa MP to itu ber ini tuh nanikan proxy cap selesai lapan soal artikel 244 paragraph 20 yang ben Hemprek ini dia apa alam hitam itu cukup guna kita beri awal tak dan hanya sih di dalam teknologi kalau